Jadi waddi nala sepertiga kecuali tahu makaroba tinjai dina waddi mesti ya bagaimana ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja iya akhirnya seketinja makadai iya ko agak jero bahasana ko kata misalnya makada iya ko udup pamui ase ku ase ratong makaroba kak enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karoba mamata dini nasu sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi nabalu to kasih wadi balu wadi nabalu pak maka mencigau to ya nu wali daging karoba lo balu ke balu basah dia na marigaga na pura ni tasidakang biasa na podanga guru taro maka daka agan ni tanre sa pingi kubute na sama gampang lolo bawa no pule banre na pamupa taselang iya ko taselang ibuta ya tu iya na tama na ulas sulhijja isunna kang aja na tato ba aja na takelu na dapi waktu akarobang makadai na bitta iya ko angka tau mampu makaroba denina koroba podangi itu tahu aja na deperi bolana po Allah Ta'ala jadi makuiro bahasana tuh ya ko bahasa kasar ai pake makadai ko ang kadui mo na de makaroba jabana mo masigi ya ro bahasa kasarana apa makadai na bitta walam yakrabanna musallana suro ya tahu aja na deperi masigi jadi aku mampu ki makaroba na dena to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang pa di 2 juta sitang na dupa manamuki ka pangasih gitu nyamak galung manum itu karoba pak angka cede aturan nah rilan nagamay dia mereka go palabangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iya ro olok kolok melo iya karobang usahakan isuku ya sange suku dia na cacat apa ya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dia na wading ang kami tu sapi malase tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy apa ya tu doktor pak ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay moki maka da aga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayangi amaga agata mapandi padahal doktor iya podan ni maka mako ya doktor hewan dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi iya jadi yasay doktor hewan itu nasabah yasay pa disengen laro sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja niya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angkat tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madokoy ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje sapi doko magampay tanray iya na 5 tau tatto na tallu makada madoko cik di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo iya pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki de na wedding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat angka talu ya pangewangi dia na sematuro to pandita nomor sidi sapi pure itaddo semua sang itaddo to lai batu ingat na napai patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina ketu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makurani makoko macak sapi di
riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak. Jadi kegana magina pangewangi angka makada iro sapi pura ita dodena wak dipake nah sabat termasuk icacat apa isak bo ingat nah angka tau makada de lai jinak kami jadi na marigaga kenapa laba angka tau dia napa laba kira-kira kegai ditasapakati kaya kata sa dingi di manitan ra itu betongan na ya maga pakai lorot tamah kada iya ko iya na purata do ina salah-salangnya to pak dia nak goro ingat nada jaji ko mana tu goro iya nah ya tu nada palaba yo pokok maka dah lai jina kami tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi na palaba na bitta kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Nah, paham ya? Bahkan makadana bita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan lah marommo dagingnya sapinge ko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan lah hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang sapi lai sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makala de na dia kerobang sapi bira ngade napa laba na bita. Cuma iri di ko sapi bira minta kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Ia na de to ni risam makala matampu ya sapi nge ya ko yakin makala de na tampu na igere. Tako isa se manina pangkana na pita halala yan raya tu anak na sabak macio yoko indo na igere makito ko piki ni palaba gamay cuma iya miroi di kapan na sabak din na tumabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nah sama ia namate indo mati itu anaknya makotiha hukum na agamay opiki napalaba salama deni risem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahamnya. Jadi sapi lai sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam apa tama. Denah marigaga. Tapi dia nawad dilebih pitu maksimal nah. Asam tapi wadi gena tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua negeri nabi tak. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto utama. Angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ko si raba ini na 12 anak na berarti siya kami man 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi yero ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baine tak makaroba si ba anak tak akada banni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya ruidi asat tatama ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macumi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita.
Iya lah kita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dini tepu manang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na wija-wijaku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro dini na coco itapu manang. Ambo upa indo upa laupa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asam wat dipacio tahu, tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobai ko ulah karobai. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya rometa curi tacurin. Nah, ya narulang kepala abai. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kau nggak tahu maka dai. Ya lau masasi di samping, makanja. Kau tamas ngisi di samping. Pacul pertama ni anak tatosan apa tamatoni baineta. Tamas ngisi di samping makanja. Risese na tahu mampu. Angkat tu tahu makoroba na saya mereka sapa isapi kami na masuli. Nasapa ni tataluratu juta cik di negere aku ya aja nah makanja sako makanja sapinge tapi tak sapa ya sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada 300 juta tali ya naro 30 juta tali tapi tali 10 toh 300 mato apa ya ko yero cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya mega bulun na sapinge cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta maka ni mega topi lagi na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka da namo cidi to tanaknya tu 300 juta na pemal meliko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai matanya tu 10 sapi na iya tu makiro na pari ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palana maku itu jadi dia aja tak ada iya na masolila dai walitannya solina sapa iya ro kumakasi bengi maka dawa iya mega palana tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kampunge makurangi tau makaroba tatini lo corona gere itu wedagi karobata woi luar biasa pahalanya itu risesena tau sogie apa iya di tau sogie pa aja nih talo ka cucu mak denge ko te patama to ka cidi asawi tau sogi pasike na mo karoba ka cucu to iya ini tau sogie tali ni sih di saping iya aja na talo to banasan kagak lo bangun ko tu pertama ka awi kun rupa ka itu iya aja pokoknya aku makadah ule malisi di tali ni sih di saping napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da ko ni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga de to ga ko iya tidak tahu kun rulak dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba jadi betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi kuat na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tahu usahakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palempu cede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tahu mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange napano yo kosa de boleh na lupa sapinge
natakko tak agasane tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero napalaba tau pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomi kui palupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na le na lupa lo bandreng. Na takko mapat dia je na. Na kepa dia na marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto panditero. Iya mi ko kepa memang itame malai dia na cocok. Apa angkat to gaga? Kanukun na sapinge itu tak presai si bawa itu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatung cigi deka maga aga yero tak gatung katu sapi deka aga yero tak gatung monri dia na wedding cacat itu sapi poki dia tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarat angkat tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding Pak matan ratu ko sapi buta mau putih batu matan nah biasa na podanga gurut taro makalaka agan ni tanre sapi ngi ko bute na sama gampang lolo bawa no pole banre na pamupatase lang iya ko tase lang ibuta ya tu iya ko dek to arti dia na buta tu jadi kator anu na sapi ngi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolat bi tapi ya komega kita mak namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang je ro kamu di utanri pu imang kamu nama gampang tu puiman na isuro puiman na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapinge oko yorona sapi si bawana mega tau dia na parati kay ko makarobay tau napatatong isapinge na sakira ngoko napa madipu ngoko napa nagere nang kami rosiban na sapinge tatong ko sidapena naten na dita jangan engkau menyiksa dua kali binatang mugere to ni muselang ito ni itu naten na dita naten yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kadua dia na tuname malunra dagin na monre itu da sa pure masela jadi ajak nih dia makanja ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo si sapura pi muripu si salapa mana pinapaka mak gere dia na kita yang kedua ia ridi melo mak gere tataro disunahkan ipalinna iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere palinna i bangkung ngokoro apa iya naro onro deni tei sapinge bangkunge pak hakikin itu sitongan na perintana aja mau pitangi itu piso melo yung pake magere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na pada peka wah aja iya dena wedding nalarang itu kaidah-kaidah itu masangi piso ko no iya Pak Yedi itu imangi mariolo ya Pak antara-tara bangku na tuh ko bangku Pak Gerene mah demeto na pake imam monri to manabi tamako ko macapa mandari tama kunru bangku na pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na ci di sapi pura ni na geger na cia makan re na demper ngina panal reci dia palanda pawita de mo panametam upasangi pu imang
Nih kayak kamu apa saldo nama sigi tadi? Nih kayak kah? Kita lihat bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pesangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar eko buatan 5 bolar liang ini. Atau angkat tu sulus atau Tramontina Epdik kanja mana tuh Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si dijuta lebih layase. Iya. Terliangnya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko maladamu itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Iya, dene pak calling. Ko yero matara me mato na sawa namo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gere me mato. Iya, boleh pemberre jaji. Iyo pui di bangku toko si drape bangku pak gere tanya je bangkung perak ya ki buah bangkung. Perak ni sitongan na lai model minan jadi bangkung. Garek ge ya ki buah bangkung garek ge mi anak ki buah tahu na ruba mi man jadi bangkung yo pero bangku me matok zero karbon asanna. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole konakan na darah. Iya. Jadi makanya aja napu imam mali apa kasih kosi di juta na imangnya memali apa diuluh apalagi ko sarogere na mimelo na wajar gak dena dapi masih saya betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya maka taniwi ya kota sele imata tapalete lo kasih roi mak baru ero mako man ero masigi enam mali. Detona masoli tu ko masigin kasi ko pui mang masih sakit tu. Apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat to pa juta setengah. Apa ya ro agasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi yo pokoya moro pak berikannya tali bansane Tramontina cak garpue maka moto ga masempo FDA si dijuta lah makanja nih pak madu perupa moto maka moto himata anak ta ya anak mako kwa na moje baine ta macato ni masopi mace ode itu mako ga makun riyo ko maye mace ni mace ode iya cinampak tu naceo deh iya jadi roh kong kagak surok bani iya kemudian engkato agagaw pasangangi maka daya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakangi aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja namanya sakit memang karoba aja tak toba aja tak kelu. Jadi aku meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tamat sulhijjah capak nasul Ka'bah dia haram isunna kami berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepok. Tapi engkau tahu nasa waya cepi ku maka kali lihat aku dia ni kelu kata aku tu waya patodo itu jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapak sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita ya kau aja atau tata palayolo kau tama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tetap pala yolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalan. Tapi ya ko demu jamai demu madosa. Demi tol lolongan ngapalan. Yan na riasa makruh. Tapahang ini Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah, wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakarana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatu nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka itu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah.
Ya ko wajib, kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu mah itu. Jadi aja tanu mah kada pada ko agasan pada ko tumajin disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah, dia tak lolo apalan bismillah, kan makiro makruh sana. Pada mau ikut pura mas sampai jangan sama tu. Ya kok dia tak sampai jas sunnah, maka roy apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa patan rakaat tu sampai jas sunnah imon ri neseh. Siaga biasa di tajamah. 2 di yolona subuh siaga 2 imon ri na subuh degaga yolona loro apa angka to 2 iya imon ri na loro apa to yolona asara apa yolona magharibi 2 imon ri na magharibi 2 to yolona isya 2 to imon ri na isya apa yang kata tu tahu 2 mana nih 2 yolona magharibi 2 yolona isya 2 imon ri na isya 2 yolona subuh yaitu sampai jas sunnah minimalis gitu dan mereka kah karena tuh iya apa angkat tuh hadis Nabi man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tahu mas sampai jas sunnah patan raka yolona loroe patan raka imon ri na loroe nah harangan ipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya to si ko mas sampai jas sunnah patan raka yolona asarae pada na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai jas sunnah patan raka na imon ri na isa hadis apel ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon ri na isa ko tajami patan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah Pak imon ri na sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kau na bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na dia na sampajang ay jama memang ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makanan ni polangi kalala taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabi tak nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah jadi ro sampajangi monri na loro tapi ni lo bolata kubolata tajam supaya mak baraka ibolata nasabak nonroi malaika tu boleh nareku yonroi masampaja nonroi malaika tu boleh ku yonroi mengaji nalaui malaika naturungi malaika tu iya masigi pak mak baraka ni dena ya ku masigi mana sama baraka maka tu nasabak nonroi malaika patuli nonroi te masampaja jarak tau tamu masigi dena jenne ya ji baraka meto tu bolata mi makalele ini kesetan Pak Maji nang kata maki buah kamar ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dia toka panah kota beranti Nah. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia rokok tama WC lagi baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Pemilau alin rono ko jilengar rone si baji makun re ini baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar maka dia kan jaon ron tuliuk ko miro malo lisu deh nasu pole wc lupa lah ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa deh nak deh tuliuk ko itu macam ni na tu na tahu na mega deh na me matin romatan na madar ini rada samaran dari maga bali bolana na selesai asai kami mengje bali bola aku na lalu mamicu ini alasan na tayali na maki bu alasan apa tahu tapi dia tu kagak kodi iya tak hindari tapi deto ya wakadalat gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja
Iya palek ko kilala kamara emon ro WC tata tutup bawan ni. Pak gana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasabaya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lolisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya to mata tariolo de meto je tu nang kana si bola kamara na WC na Pak. WC we anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu mondo to na me garupan na lasa gitu tapi de to de nakadahara de angka biasa kada menjaga itu kana ta mana betul tetesya na ta misah ye tatte pitu liwa angka gopon 19:10 maka dah kau nak walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pak jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pengulut ta iman tasapi malah sarogere pak gere iko karobah dito kagak kodi ha jolo mesti lo palampurangi palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja takada kota lengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna na lengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja takada tawana pagere de nah harangan itu pandrite iya nasaba iya mau kada tawana pagere berarti gaji iya kok gaji nah harangan jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mia tulunna iya mempai pagere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wadding karangan kemudian karoba itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya koko ya pesantren mah karoba ko mau pak pesantren na guru ta kaya Fathudin Sukara aro talawe mah karoba tuli pa ko memang iro pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh iya metode na podanga sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na biasa guru ta na podanga maka dajak kamana sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sapi ngiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasang jadi ako to pura masase lagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona ajiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero ta pitu ero suku si di sapi na lolonga dagina mega tu tau makaroba sisa na sase milagi na pasipulungi na pasisa na timbang na pana bagi pitu mani angka na tau lolonga jamela angka tau lolonga mamasa dagi makanja makomoro komai de de to na maregi pak de na maregi yang penting mangatake maka dia nan laga na pan na sa belakang langsung tasase memang ni dagina ya bukun na de to na malada tu maka mesti pangkamana de
gaji na mo jolo, napa ta bagi pitu memen nih. Angkat tu bagian ruai, maka ni kecil di bagian negara ruai, tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legal ceto linro nako, male daging ku. Dia na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh aseraki lo bagian nasi di tahu. Ta bagi telu ya tu serai kilo. 3 kilo untuk tau makarobae, 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjai dina wadi. Mesti ya bagaimana? Nah, ya kau matinja kita karoba, pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasa. Nah ko kata misalnya maka dah. Iya ko udup pamui ase ku ase rato. Maka roba kak tinja itu. Tinja. Ko maka dai ko udup pamui ase rato maka roba kak. Tapi aku maka dai ko menri me ase matu iye. Meka maka roba tanya tinja itu niat. Ya ko nalimu ite ro mema balu oto barak ne ko nalimu tay oto ya romato insyaallah meka maka roba niat tu ya miko makadaki ya ko nalli tahu ya pada 7 tau ko maka roba ka tinja itu tabahan ni ya ko itanrai dalle enap atau me maka roba ya nanti ya setinja ya ko deni tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat tu tau de na tanra tapi na pawi maka da tinja maka dah watinjakan ni ya kota rale bolaku maka roba ka tinja itu nasaba napa winasar yo pokoknya napa winasar maka dah mami ya nalimu ite boleh meka maka roba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko maka dai ya ko nalli tahu ya pada 7 tak boleh meka maka roba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapi lolongan ni iya roci dia tepatan tu maka laki iya ko dupamui ase ku meka maka roba niat ni ya meko maka laki iya ko dupamui pitu to maka roba ka jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nak roba lah seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makro iya jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah iya maka dia ko taralami boleh meka maka roba niatnya tu tapi aku makaraki aku nalite bolako pada 7 tamaka roba ka aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de nak roba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na dita na te tahu mega tinja de na kita matinja na kelorang tapi de na wadi mega tinja tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke makotonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ku mapuasa de na lulusuk de na puasa saya kira ya naroba anali bani jadi watuna engka kami makutana iya deto kagak apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh soalan kemampuan keluarga iya saya begini ada kemampuan suami istri iya kedua-duanya punya iya tapi punya pendapatan iya apabila dia mau berubah dan kedua-duanya mau masuk iya dia gimana punya itu iya terima kasih maki saya ambil secara umumnya dulu kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga itu standar minimal untuk sapi standar minimalnya adalah 7 orang 7 nama yang masuk dalam sapi standar minimal tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi boleh ia ko meki patame aleta si babeneta nasabak mampui boleh jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh ya ko baine misi balakai mampu boleh tapi ya ko cidi mi mampu lakai tapatama aja na baine kecuali istri bernasar
Maka da baini ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka dan ya pula di iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baini demo cajilah kai. Iya jadi ya tu nang kata pandai maka dah karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan, tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadilah kai tanah pertama. Iya ya mirui di janda ya aja nata pertama lah kita pak mati. Iya kemudian yang terakhir, maga hukumna karobai tomatewe. Maka dawa diga ya karobat tomatewe haram. De nawa dia karobat tomatewe. Ya ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ya ko tomate ni karobat de na wading. Ni. Tabahan ni. De mo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomatewe makaroba sa tingin niya tiya karobatan niya tomatewe. Tapahan ni ka? Demo pa tapahan bicara taulisa wala niya he. Jadi sapi mi tiya karobatan niya tomate. Pak katuto makarawa di dia karobat tomatewe. Dia na wadi angka tu menre ko Facebook pak yang pau ko da memang jadi taruntuka ko Facebook angka tau maleco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi nih ya kerobatannya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh Mega bita ko Facebook komelo ini makarobatan mau ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiamana na yang Pak Dopo tak. Nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek. Jadi imam jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja dina koro katana jadi yero ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia kaji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ya tiya karobatan ya tau matewe tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makoko pak akibu memang ni wasiat akibu ya ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe ko pole mate-mateku nak baja sanga die nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobanga ya ko pura ditapau ya tu de nak karobangi de na marigaga ya pe ko nak karobangi diterima selamanya na sabab pura ni manca jiwa wasiat tapahan ni ya tapodang anak tamakoro aja mo takadawa sama nabato melo mate na kenri melo de tamate nada pak nama nabi maka antara 60-70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau ka pa umuruna kato nama liwa ngangata memang ni tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinale na tuo mo para tau malai kaluku na lati cat di na lati malolo na lati taruan na cuma ye di matawa ci di manita taja de na mungkin mate maloloi pasti mate matawa ki jaja na Pak Mega to matawa to likido salamu pa ya upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah apa dia tu nak kada matawa ta na law de namo tu malolo na lato kemudian wasiat kang yona maka kau nak tahu wasiat kang yana ta tapodangnya nak ta de na wadi layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana de na wadi yalah ini punne patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kang ni apalan ni karobata loko tau matewe wadi tala sepertiga tabahannya jadi ro dagi karobai wadi mak beni namogang kasih tahu wadi to nareko bagiata mo ya mikutannya bagiata tak bagian aja nai di malika seperti kami wadi yalah
Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 na kilo sitang tala manasanya mah. Dinalat biar latta. Enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobay mamata deninasu. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balu eh. Wadi na balu pa. Maka mencigaw to yan. Wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. De na marigaga. Napura ni tasidakang. De na marigaga. Aja gimana gorang ko pura ni talen. De na wadi tatoro. Iya. Boleh. Iya mi ko idi melo balu de na wadi. Termasuk balulan na tu de na wadi balu balulan na daging karoba. Balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talemma sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mereka tahu pakai gune kata pandita makala wedding yang pati tanai ko balu ya kurto mak jamai na lele na may balu lele mani bawah yang pati tanai ko to makaroba tamo balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi dia nagata na baluman ito makukwa to bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang anang kakaroko ito na mo talumeter nang kalinga to merek na ilaw na kaya wanri makoy ito jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala melo adam pengak ke kama bicaraku maka secara na tersinggung tak ada pengikak meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngengi ki penutup walingi komeki malah baraka. Iya kuna palin nak nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi Pak gere tataja ngita mana napasak na sapingin apa tagere aja nasu tataja ngita mana napasak na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasak na tapalay gere napamasu iya tu iya manironolo bakas gere de nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malango de na masih jamawari tu kuna nasi tau itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete bangku tanro na sapingin aja tuh tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba-jamba tuh tahu iko nanre itu karena sarapnya itu petuy napa rusak ko itu anu na to dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makadawe pure man reta pasiputa watan na mapat di nakada karacuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya upasan hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.